पोलियो के अमा ऑफिसर हैं, सर्वेलेंस ऑफिसर हैं या बलायन की या हेड हैं RODHO अगर कांटेक्ट कर मिनी जिंद जाती इल्मास्त के बाजें गोश्त एरिया आया DHO गोत ओगो अफसर अगर अवार मिलो की शिया बसाउदा मर्दों मस्त इलाज बुआ गए या ओदा फंडिंग इशे गोश्त चीनी जी तो ये बड़ी सिचुएशन अब अमा आउटपुट कम्युनिटी था नरसी जी पर्चे के फीडबैक के रहो सरकार आके भाई वो कारबू हो गई कैदा स्टाफ आए तो इंटर कम्युनिकेशन सख्त जरूरी है जी तो अगर एक सोशल मर्दों में चूंकि इवन असल नॉन वॉलंटियर है आम खुर्त नकंत दने सरकार आया कुमक्का मकन पर्चे एक वॉलंटियर है दिली लोटी दिली सफाई नियत सफाई कार कने का लोटी आ सरकारी नहीं ली थी पर्चे मायदा छिया पर तो कने तब मखलूक रे शान दिया गया कि मंग कार कने गाँव सरकार कार नहीं आई कुलप से सिस्टम तो ये एक मजनीन एक प्रॉब्लम है गमागोन है बहरहाल अमाय की अर्च का वह सरकसी होती बायदिन रोल होती अदा कर तो सोशल मीडिया में यक केस्ते सोशल में प्रॉब्लम जानी दे मारा गया एक जरिया है कम से कम एश जरिया कम्युनिटी अवेयरनेस दाता कने एश जरिया कम मैंने बुर्ज के इक्तदार मर्दों में आनी इल्मा कह के भाई मसला अस्तन डॉक्यूमेंटेशन तो एवरीथिंग इज वेल लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी ए वड नहीं ईशा माकुल सरपतम लेकिन गप्पमा अर यकी दुनिया छे रदात ईशान ताके असो जिंद मिनिस्टर है आम छे रदात उती जाल अफसर या तो ओवरऑल मरोस नमाज मजनी पोस्ट पॉलिटिसाइज्ड मुशते पॉलिटिसाइज्ड पॉलिटिकली पोस्ट हैं अमा गप के वाजा खुद की स्किल्स कदर खत्म में असल शय स्किल चूंकि इंटरनेशनल तक गप को डिग्री गप ना ही तरह स्किल अस्त तो कार कुर्त कने तो डिलीवर कुर्त कने तो तपमन एक अहम मर्दूम है ना तो डिग्री केस ता फालतू है तो मरोच नमाज स्किल ने इलाकायत तिम बसरका से सिफारिश कुर्ता आ सिफारिश वाला तो आकार वाला कुर्ता न कन तो ये खातिरा केस्ते इवन अनफॉर्चुनेटली वॉलंटियर मर्दूम सोशल वर्कर केस्त अमा वड़ कार कुर्ता न कन मायूस भी मरोची कन बांदा कन पदरंदा आखिर मायूस भी तो ये बाद मदनी कुर्बानी जो है दे लोटी स्पेशली ये हालत था कि ये सिचुएशन इनके अर कुंडा मसलो मसाइल ये वड़े टाइम आर कसे अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या आर के जर न मिली आ के वड़े कारकन मन तो आयर सलूट पेश करना के बेहतर है बस जो जी श्रद्धा नशकनो काम डॉक्टर साहब में नुक्ता दिमाग के भी कारकन लूटी बले अर्डल बाज़ पता सरकारी वाला सरपरस्ती नहीं इसते भले मनीलम ड्राइंग चीज़ें बावजूद की जज्बा भी कार बेगम लाजम चीज़ें थी माशरा उदी चागिरदा इनफुट दा तो का शर्त रकम जी राशि जान चूँक समाजी कारम वाला कारखाना का है गप मजलिस बुगाएं शुमा सोशल वर्क वंता बलूचिस्तान है चागिरदी मसला छी बुत कना समाजी मतलब अगर मसला हमेशा के सरकारी फंड रफ्त रूपी होती जगह अब सर नबा सियाद वारिसी मामला हैं चूँकि डॉक्टर साहब को अजीज मेरिट खिलाफ वर्जी वाजे मामला तो जगह अस्त नु ये हालात हैं तो का सुमे समाजी वर्कर के अवधा सोशल वर्क का पारक में और तुरबत यूनिवर्सिटी हम डिपार्टमेंट पर था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तो आ ही बड़ा किरदी बुतुकान तो आहा चेवड़े तो शे कारखाने की जरूरत है देखिए सर सोना के हस्ते माँ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज मतलब मुशक में मतलब है कि तरक्की पजीर नेमगर होगा मैं कह जीड़ा सख्त ज्यादा नु मस्तरे जीड़ा नु इवादा कैसे गुर्बत गोज और गोज ची हो जाए आ महंगाई के होते तो रोजगार नहीं इसने नु बेरोजगारी एक बड़ा एक जीड़ आई नु मर्दम कैसे चटा मायूस बुतेगा नु गवर्नमेंट क्या वती अदा तक कोशिश करेगा जी पता ओवर पॉपुलेशन कैसे आबादी ठीक ठाक बढ़े था तकरवादे की प्लानिंग न भी नू तकरोड़ बेरोजगारी रेशो सका ज्यादा भी थे और अन्य पता ये किससे इन्फ्लेशन महंगाई कैसे सका ज्यादा भी था हर चीज नियात कैसे सका बुर्जाश होता नू गवर्नमेंट कैसे बाद अब वती चीजें इक्वल पैसा कैसे होती में डोनेशन कैसे बार बेकानते और नौजवान तबका यूतारा कैसे प्लेटफॉर्म बिदा जी कि तो होती है जो अंदरूनी जो स्किल्स हस्ता तो चू परफॉर्म करें
چوش کے ساری سر تو ہمیں سوال ہوتے گا کہ انسان تو کم جذبات بھی جذبات تو لوٹی واقعی کیسے بڑا چیزیں چونکہ عبدالستر عیدی تو کا بتا رمضان چیفا جو ہمیں چیفا کیسے فاؤنڈیشن ہے کیسے یہ کار کرنے گئے اور عبد الباری کیسے انڈس ہاسپٹل ہے کیسے مطلب آئی ہستے ہیں چونکہ اے سی یو آئی ٹی ہے ادیب رضوی ہیں وجہ کیسے اے سی یو آئی ٹی کراچی کیسے مفتا کیسے جالس کرنے گئے کیسے عہد گردان کیسے جوڑے نہ گئے یہ تو وسطہ بھلے اسے علاوہ گورنمنٹ کیسے ہمارے گورنمنٹ رول ہے کہ آئی کرے ایک پڑھنے مختص ہیں آوتی فنڈن شرح وڑیا مطلب بارو بانگ بیکا ادارانہ بیدنتے کہ تو کیسے آزادانہ منصفانہ طور پر کیسے کار بیکا کیسے ہمارا نوجوان کیسے ہم سوشل ورکر کیا اس کے لستے ہیں کہ آنے کار بند چون کار بندے نو ما تاریخ کیا بچار ہیں سر 1951 کہ سوشل ورک کے ابتدا ہم پاکستان ابھی تھے اور یو این ایڈوائزر کے کہاں وعدے کراچی کورنگیا گڑا آ کے ہستے مردمہ چونکہ ٹرین کرنا پنا نیشنلی آنے سپورٹ کرنا آنے ٹرین کرنا کیسے شما مطلب ای سیکٹر یہ سب کار کرنے گڑا وعدے کے ٹرین با سمجھا کیسے بڑا چینج کرنا کراچی تو کا بازی بیماری کیسے کنٹرول کرنا تھے اور کیسے شانہ شرم وڑیا کیسے مینیج کرنا تھے بلے چوش کے نو پر یہ چیز کے سولو پروسیس سے تو قائم تھے کار کیسے نہ ہونے کے برابر با پر انتر کار روشتا نو ومی صاحب جیڑا زیادہ بو ہم باؤ جی شیف درم گپ مجلس سماجی چاگردی کارانی والا بول رہے ہیں کہ میں سوسائٹی چچی ضرورت ہے اور چوڑے جذبہ ضرورت ہے تو یہ علامہ ہوا جی ضرور صاحب تو وقت نوشتکار یہ شاعر یہ ادب ہم سماجی ایک اہم ترین باہری اور لازم ادب تخلیق کار شاعریہ کرنا افسانہ نگار تھی افسانہ نگار افسانہ نوشتہ کا ناول نگار ناول اور بعض کتابی شکل ہوتی مقالہ اور نوشتہ کا دیما کروں تو ادبی چاگردہ اہم ہمیں بڑھیں کہ کتابی نوشتہ کا آئین فوٹی یہ دیکھے کمرشل بنیادہ دیکھے ضرور مراحتی نہ رسی کسی کا ادبی ادارے کا تو آدرس سماجی یا قسم گہبودی کار آئی وہ تعلق کی ہستے تو ادبی کارن خاص کر چوڑ گندے اور خاص کر مکران ڈویژن ہے تو کا کہ مردم کار کرنے گا آنی سماج تو کو ان فوٹے دیے گا اہم نان گورنمنٹ آرگنائزیشن تو یہ معاملات کا مختصر ہے جب کوپتے آور ایشین کے انہونی کے بجٹ پاس ہوتے گا محاورہ سے شامدہ انگیج کرنا ہمیں کہ اکیڈمیز ہستا ہمیں ادارہ ہستا کہ خدا ادیب میں نوشتہ کا نشتگاں وہ پر رضا خدا سنکار کرنے گیا یہ مطلب کہ چاگردگی بودی ہو بھلے ہمیں ادارہانی ہما سالانہ گرانٹی کے بودتگت منخل عزت اکیڈمی ہے وستگن سالانہ 10 لکھ رسے آئیے وچہ زیرو کو بلوچستان اکیڈمی وڑے مزنی ادارہ کروڑیا رات 5 لکھ کا وہ ہمیں وڑا گو بلوچی اکیڈمی گو 5 ادارہ تو چریشیا چھے آئینی سر اثر کبھی چھونائیا ایک ادیب ایک لکھو کی ایک نبشتہ کار با ہمیں خاطرہ کہ میں شمیں دمگانی شاعریہ اور دنیا ایدی ترقی یافتہ ہم دھمک کے ہستا علاقہ و ملک ہستا فرق بھی میں شمیں شاعری تہا گشتر گاہگیری ہستے موضوع احمد ہستے بھائی خاطرہ کہ شاعری و منی خیال ہے کہ یکا لنٹ و پونزے یا خوبصورتی ہے تو ساڑھائے گے نام نہیں مود و ملگورانی یکا سطح ہے نام نہیں شاعری یا نوشتہ کاری ہے ہمیشہ کیا چاگرد دیتا گندگاں کے چاگرد حرابی نمگا رو گائیں آئیے دومی چھپا نوشتہ بکن تاکہ آ شرعی نمگا بے منی جندے چونکہ منی تعلق وہ ادب ہستے لفظاں کا من شاعری کرنا تو منی ٹوٹل شاعری ہم بچار بیشکون چونکہ میدان میں یک دو شعر ونتا آگ اس طرح ہمیں موضوعانی سرام بلے مستری گا پنچوش کے میں امراہاں گوشت کہ ادا نہ انچے مردم اس کے نہ وقت کار کنا مردم نہ بلکہ ادارہ بزا محکمہ ڈپارٹمنٹ یا سرکاری ہما کے تو گشت کرنے کا کرسی سر نشتہ اور آئیے ذمہ واری ہے آئی نہ کن تو اگر پوتی رضائے کنے آیا تھی دیما ایک رکاوٹی ارکا ترہ انچے جیڑاو چیزانی جنجالانی تہا دزگیر کنائنی کہ تو راہ دست نہ کنے پتہ رہا گا برحال یہ ایک بلاہیں جیڑا ہی بعض جوان گپ بعض دینے گئے بلے میں لوٹے کہ میں گوشداروں وشو شادمان ہوا نما شہری نیم کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم انسان انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے انسان وشی کے شعر ہے سوچ بہت یہ شاعری بھی بائی تو لذت ہے یار یہ لذت انسان سکون ہو وش کا جی جی بلو
آجوی زند شرکن سمری یعنی لوٹی کا اثراتی انسان آجوی زند شرکن سمری چا غلامی یا در کپگ ہنری پمنی ساہ کشگا درنگے پمنی ساہ کشگا درنگے بیا بزیرے و دربکا ببری بیا عبید کیے نیتا چکاس بیا عبید کیے نیتا چکاس بیا دلاہن جتا دگا گمری ہنچی مہری کے بہن کٹی تھے ہنچی مہری کے بہن کٹی تھے ہنچی گہگیریے گنے سپری عشق لے بھی ناشکی چھاڑی عشق لے بھی ناشکی چھاڑی غم حیالی بیاسر حبری تام بیتا میں وحدہ بیتا میں تام بیتا میں وحدہ بیتا میں مرچا مردم ہوادگی شکری نشتگو چاراں بہتے استالاں نشتگو چاراں بہتے استالاں زیر پما بیبیت کدی زبری پوگسیں سبزو انکلم پانی پوگسیں سبزو انکلم پانی لنٹ مزاتیانی تی قدری دروگوات دروہگانی دروہباتی دروگوات دروہگانی دروہباتی راستیارا و ہیچ نبی حتری مرگ زیبی پہاترہ راجے زند شومانیانی رہ گزری زند شومانیانی جی شرف درہم باز وشن شاعری مسلم مروان تو شاگردی گہبودی اولا کا مجلس بوگن نو ما وحدہ میں کم میں ڈاکٹر صاحب لس مردم تو چے گوشے کس کرم مردم کارکنہ لوٹم اما جذبہ ہستے بلے بعض کنفیوز ہوں کہ میں کارکنہ بھی یا ہمارا ادارہ نیم کا کمک بر رسی نرسی یا سرکار ہمارا پریشان کرنا کام بعض اجازت نام آؤ بعض ہنر باز ہوں تو وہاں چیز سر سوچ کرے سر من تو گوشا ہمارا چمہ میڈیا دوری سوشل میڈیا اگر کہ ہمیں ار مسئلہ آن دی مکھاری پرچے کہ میں اقتدار کرچے کا استند آ گندن کے مخلوق سوشل میڈیا چے ڈسکس بھی ہوگا تو آیا ایڈریس کنن تو باید ما سوشل میڈیا کی میں یک کمیونٹی خاص نسے ایشا ما استعمال کنم امیش ذریعہ بعضین کی میں سوشل ورکر انتیار کسی کی دل لوٹی کارا آیا کی دومیر فیسیلیٹیٹ کنم میں جن دے ہر کسی سوشل ورکر گن کی جوانی گپی کرتا چاہے ہر کسی پارٹی آشیں ما آیا لائک دم کمنٹ سے دم میں کہ بھائی گڈ سٹیپ تو ایشا شم کیس فائدہ ضرورت کنت ایشا فائدہ ملی تو کولیبوریشن مسٹ ما فیسیلیٹیٹ کنم حوصلہ افزائی کنم بجائے کہ استماع یا فائدہ گرم رکاوٹ بم بعض جو باتیں حوصلہ افزائی ضرورت ہے ہر کسی کار ہر کسی بساط مطابق ہیں ہر کسی قوت حساب ہیں تو لازم آ رہے ہیں کہ کار ہی کرنے گئے تو آئیے بادی ماں آئیے بدی نظرہ مچا رہے ہیں بلکہ آئیے شرعی نیم کا بچا رہے ہیں کہ یہ حوصلہ افزائی ہوئی دل بڑی ہوئی تو شبدر مجد تو چھ سرپت بے لس مردمہ ماسیر وزگار مردمہ کہ ہاں انسانیت جذبہ ہستے ہیں کارخانے لوٹاں یا دیگ لوٹم بلے لگتے ہیں جگہ ٹرسٹ نے مردمہ بیسا نے تو اب دو اب ذرہ مارچ نہ کنا کہ چاگردے والا تو بڑے بیسا ہوئے ہم میں تو یہ بابطہ میں شرف درن چاہیے کچھ بات جوان جو سلسلہ سب چھونا میں معاشرہ کہتے ہیں بے بھروسہ جوڑ بوتا نا جیسے مستر سواب ہے کہ میں کہہ رہا خوشامت سکھا زیادہ جوڑ بوتا نا یک مردہ تو خوشامت کو بس تو آئیر وطی نے اگار تھا بلے حقیقت پسند مردوں میں یہ چیز دوست نہ بھی ماں کہتے ہیں میں مردوں میں غلطی نام دیا مجھے کہتے ہیں یہ سادہ ہی مردوں میں یہ کہتے ہیں بھائی یا کچھ ہم ایک نام ہی دیتے بلے چونکہ میں معاشرہ شاطر بوتا تھینز بوتا کہتے ہیں بھائی چھوں مردوں مارا تو بیوقوف بنائے نہیں نا نو بلے سوشل ورک کی چیز ذرا کہتے ہیں ڈینائی کا مجھے یہ چیز نہیں اچھی کتنی سادگی بھی تھے اچھی سچائی بھی تھے سمپتی بھی تھے بڑا تو دیما شد کرے اچھو بیچارے میں کہہ رہا ہے درور باز ہیں عبدالستاری بوتا یا رمضان مچیپا سر سر نام گتے گا تو شم مرچی نام بھی کمائیں تا بلیشن تو کا سادگی بوتا باز جوان گرسرہ بوتوں میں آخری لس مردمہ تو چھ کس کر سماجی کارنی والا مختصر پرال منی لس مخلوقہ ہمیں کلو ہیں کیا ہمیں وڑا کہ میں مروچی بنگپ پہ
ہمیں بنکب پہ ردا ہر ایک کی ہوتی کشو کرے مخلوق کے مدد تو کمک کا دربے جی کہ اگر جاندرائی حوالہ یا صحت حوالے یا سماج تا دگی اڑو جنجالانی حوالے تو منی خیال میں چھاگر بدل بھی برحال مردمانہ دیما کی زندگی ہے پشتر ہوگی نہیں باز جوان ظہور صاحب تلک منت کے شماعت کے دیوان سمائیں تمہیں بعض ذہن سوالے بھی بلوات مارا مولدان ڈاکٹر صاحب تئی ہم باز مہربانی راشد جان تئی ہم مہربانی شرف درہ سماجی کار والا گپو کا تو ظہور صاحب وہ مختلف نقطہ دیمات کا سماجی کار والا بل منی لم ایک بلوٹی بعض چاہیے جیڑا اراس بتو کرنا یا اڑان ختم بتو کرنا تو یہ بتا علامہ کار کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کار ضرور یہ ریوارڈ ہے قدرت نے مگا اللہ تعالیٰ نے مگا اور نیکی برتے کے عبادت اچھی برستریں انسانیت تو یہ والا بعد میں ونڈو کار ہے کہ زندگی تو کو بدلی بھی تھے یا یہ کہ صحت تو جان سلامتی ہے فرق بھی تو عام نیرن چھے تو مستریں اجر نیستے تو یہ والا بعد اگر ہمت بھی تو بعض چیزیں دماغ کا پر میں کہہ رہا سرکار بھی